Tuğanlar bugünkü günde bizden memleketimiz kanday gana önügünün yoluna düştü. Dini çöylede oşunda önügünün yoluna düşüş gerek. Kıyın gezenlerde, kıyın uçurlarda sizler hizmet kılıp geldinizler. Ben joğorda basa belgilip ettim, atalarımızdı görüp abdan kuvanı oturam. Uşu yolda çat sakaldar ağardı da. Sayüz mezgilinde, svettik uçurlarda dağı, sayüz doğrunda dağı, kanday gana kıyınçılıklar bol olsun, bizim atalarımız dinimizge hizmet kılıp geldi. Ayal zatını olup atkan zorduk zombuluk, mine 2-3 gün oldu. Sos tarmakta bir tuğan özünün apasına kol götürüp, karındaşına kol götürüp az tav olmay жүрüp. Şunday avalga baratavuz da, manaviyat жағынан biz dini hizmetkeler günü tünü işleşimiz gerek. 5 vakit namazda meçhitte boluşumuz gerek. Andan sırtkarı oşol iş planlı negizinde yer-yerlerde düşündürü işlerin жүрgüzüşümüz gerek. Oşol tuğralı baş imam hatipke sizler malumat verişiniz gerek. Biz dağı al jerde kaysıl ayında kanday köy bolup atat bilip turuşumuz gerek. Kaysıl aymakta kanday köylü suroolor gelip atat. Misalı kebir aymaklarda uruşup talaşıp talak meselesi boyunca ayrıkça köpünçө kayrılуулар болот. Kebir aymakta Kuda şuraz bizim koğum dindarlaş barada soda sattık zeket boyunca andan sırtkarı fık boyunca suroolor gelip atat. Oşonun bardığın buyursa kitepke kirgizip atабыз. Andan sırtkarı bizden balдар ушундай analiz çıkarıp atat. Oşol 40 adamın içindeki şu kol bor kaysıl aymakta kançalık dengelde dini problemi var. Suroolor Leylek rayonundan kança jolu geldi, kaysıl temada geldi. Bizden baldarımız oşol köylü meseleni bizge aytat, biz kazdamlaga aytabız, kazdamla kuvat damlaga aytat. Kuvat damla gelet dagı sizler menен işleşip kaysıl aymakta dini mesele mындай bir suroolor көбөйүп аткан болсо ошол жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маселеси пландарыбызга киргизилип атат иншалла. Ушул имамдардын иши жанданыш үчүн биздин журт башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич атайын имам дамлаларга ушул бир айлык берсем экен деген атайын планында болгон. Кудайга шүгүр, кээ бир механизмдерди иштеп чыгып, улуттук агенттик менен 8.000 сом болсо дагы стипендия иш жүзөсүнө ашып kaldı. Biz Kudayın buyursa 8.000 som boyunca kalbayız. Hazır iş hareketleri bol atat, dua kılıp durumuzlar. Kudayın buyursa jetekçiler dagı kattu hareket kılıp atat. Jurt başçımız dagı Kudayın buyursa kattu hareket kılıp atat. Güzgö, жазга malga barıp şu 20.000 somga çıgaralı degen bir jakşı niyetler bol atat. Emi 4.000 imamga, bir 10 imam, 20 imamga aylık verseniz jеңил экен, sponsor табыш, же болбосо bir каражат табыш жеңил экен да, бирок 4.000 имамга ay sayın. Hazır 8.000 som деле берип атканда бери жагы 54 миллион сом кетип атат да таксымдар. Бул чоң каражатты талап кылат экен. Эми бул 20.000 сомго өсө турган болсо, бул чоң бир сумманы талап кылат. Кудайым буйрса биз ага да жетишебиз. Болгону урматтуу дамлалар, сиздерден сураныч, bir ихлас менен, bir takvalılık menен, bir silkinip, özübüzgө жүктөлгөн вазифаны так аткарганга аракет кылалы. Эл менен жакын иштейли. Мечитке 5 вакыт намазга келип туралы. Анан ошол муфтияттан, казияттан, баш имам хатиптен келген тапшырмаларды өз учурунда, өз мезгилинде аткарганга аракет кылалы иншалла. Биз бүгүн 4 мазхабтын улуусу болгон İmam Azam rahmetullahi aleyhinin mazhabında Maturidi akidasında işmedүүлүгүбүздү жүргүзүп келебиz. Мына ушул имам Bagdat'ta эртең менен туруп көчөдө бара жатканда жан жаап калган эле дейт. Жан жаап калган эле бир жаш жигит чөгүндү алып сууга чуркап баратканын көрөт. İmam
жана балакайга айтат: "Ey балам, акырын бас, акырын чурка, жыгылып түссөң жол ылай, үстү башың ылай болот. Алдагы колуңдагы турган кумган чоподон жасалган да, сынып калат. Ата-энең урушуп коет" дейт. Ошондо жанагы бала ордунан турат да имамга кайрылып айтат: "Улуу имам" дейт, "Сиз туура айттыңыз. Жыгылып түссөм үстү башым ылай болот. Кумганым сынат. Ата-энем бир шапалак чабат, урушат. Бирок ал өтөт" дейт да. Шапалак чапса, шапалактын кызыл ийиздери кетет. Үстүм ылай болсо, ылайын жууш менен ал тазарат. Бирок ey улуу имам, сиз жыгылбаңыз, сиз жыгылсаңыз сиздин аркаңыздагы жамаат жыгылат деген да. Ошон үчүн урматтуу имамдар, биз бүгүн жыгылбашыбыз керек. Тике турушубуз керек. Ошон үчүн бизге бүгүн чоң бир ишеним бар. Мамлекет тарабынан да чоң бир ишеним бар. Биз сиздерге ишенебиз. Бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып келдиңиздер. Мындан ары да Кудай буйруса жакшы кызмат кылып бересиздер деген чоң ишеним бар. Иншалла Кудай таалам мындан кийинки алып бара турган иштерибизге жеңилдик берсин, ийгилик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Muftiyimiz Abdülaziz Karı Allah subhanahu wa ta'ala kadamlarına 40 kadam dep demek geldi. Allah Teala bardı boşal niyetlerini işe aşırıp Allah'ın yolunda bekem kadamlarını bekem kılışını Allah Teala'dan sorup gideriz. Ve anzel musta'an ve aleykel galam ve la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bi rahmetine.